ole tuna hian Kawlkulh veng laia puni chunga ina kan oma kumin sang ni som ni October thla khan leiminina ati chiat saka wangin a in te thria sakania wemele tlomai sang veng chunga mi te nena thria ania ti chuanin helai hmuna hianin VC te hmalak na in a in hmuntur veng laia buat se nia khachunga ve bur te khonin min phalte zara tiang hianin poisa fai cheng sing ni sang kwa za somnga chuang mu ni in khazol DC atangin kan VC te kal tangin poisa mu ani boka tin Kawlkulh Presbyterian Kaushan ten Synod Relief Fund an dil saka Synod chuan cheng sing khat apea Kawlkulh Presbyterian Kaushan ten an hlan to bok ani VC le YMA malak na in December ni som palia in sak bultan ania atir phata tangin VC member le YMA member atop thlengin hatlang thanem tak thok chuak thei an om zela ti chuan kar khat chuang he in hi sakani nuwa in lua theya pe alo ni ta ani in nei to pa puni chunga po alom le ani ole tuna hina ma komna toiteng kan nei do na in chunga kan lut do na ni ole kapu hei kumin October thla borvel khan lemin in na ti sia saksen in kan lo ria khang lai borvel khan I GI ve lein kan ringa khang lai borvela I ril rom dan kha min sil them som khop me som thama se han ti vak ni na ka selowa hei khotlang soi tu te an fera soi tu te kula ke ngat ta pa chu ni men ani le hei khotlang soi tu te VC le YMA te malak na in thar thatak in ei theya long thu seina tur tam tak pom theya hei kanin sil lok lem lawa amaro chu tongkam te po I thiam lu tuk lo mai theya seidan tur tok pe thiam lo mai theya long thu sei du na in ei nge kan ringa I thiam mang tok in long thu sei na min han nei sak che ne non len ta sena tha lo mum tia hei we me le VC malak na tha ka tia tian miền không ai in lệ lâu thêm miền din sắc ta cả chuyện về tí thấy ruột lâu in lệ lâu thắt tắc miền din sắc cả lom về mà anh chung à lom thu cái gì này sẽ là nhưng giờ là po mi anh ngày tua giờ tua là ngay là tiếng khốt lang nu lệ pa tiếng tất cả miền còn lại hiền cả lom thu cái gì này le cái này phong kan lom pui lu tuk che o cái po le